大家平安，jauh-jauh tu cua ka teman-teman, nama katinana sulivat. Saka tu cua ka teman-teman orja supui na kainua semas imade tua Yakubu. Made tua ita sulatan, made tua ita kayang pacuaro kayang. Yakesu icang ita opa cie. Tiaken hati Yakubu, sa sekolah nua semas katua marairai ngati Yesu Kristus. Iya nga ayayaken janumu na selaria ka pasainu tu nua zonga marka piniri nua semasa ta'ala-alan. La vete no setsevung mun tua nama pakakai zua sini kiringau karvau. Ayatua kemelang mu tu no kiringaban mun tua no kini susuan ta semas ki izwanga anu ki adil au aichua patarano ki adilu ta ulamuna kemala ki adilan ulamuna nama atsuvung angata anekano shika puapuan no izwa tanumu na inika nama atsuvung puvarungan kiaungu toa cemas kimuna pagagawi toa puvarungan ayatwa tara masyirvana cemasa pagaugau toa na penaramu puvarungan toa timai manga lakwa ulamuna namasi sarwana kiaung nekangata rikerikan ayatwa azwa marikerikan cau-cau maru vari-vari nanga vivi lavek mi gua-gua sakamaya aichua namaya tucu cau-cau nama pata riariawa inika ana seceker warung maya sa kini menem tu izwa uri tabraken anma kemasi toa semas aichu kainua semas sinbici kimazai toa yakesu icang icie tau pacie actually na tiang kini sepui nanga gemalu tu soa ka jam-jaman na sini putarwan tiang ti当向上帝祈求呀，当向上帝祈求。雅各进一步鼓励信徒要向上帝祈求真智慧，因为智慧的源头就是父上帝。他不仅鼓励当时的信徒在逆境中让信心成长，更期盼他们追求真智慧，不因磨难的处境而遮蔽了追求真智慧的眼目。尽管眼前看似充满挑战、艰难，但至高的上帝仍旧掌权。雅各借此勉励上居各地的信徒，勿忘跟随耶稣的初心。不因眼前的磨难而对上帝失去信心，勉励信徒勿忘上帝的主权，他仍旧治理全地。过去2年多来，面对疫情的磨难，也带给我们不少的冲击，但如雅各书所提醒的，我们勿因眼前的困境而忘记向上帝祈求。在这个受疫情影响的世界，期盼困境带给我们信心的成长，使我们仍看见上帝恩典的痕迹，努力在这世界成为耶稣基督福音的见证者。雅各书作者提醒我们，最重要的是向上帝祈求真智慧，但愿乐意丰富赏识人的上帝带领我们继续前行。Sinaya tan cintu suaka jaman-jaman latinana
paana latina na pulingalingau tua sini pada cekatan wa cema danuti sakatut soka zaman aru jakin menemin 在磨难的处境中，我会如何向上帝祈求？是那样的女的，到古时serapai aku kena rumah tainua ki aung toa cema是那样的女的，那今那个macam waki nama gemalu tu sini tulu jantin tu mata nuti na inuli tua izwa tua jasi serapayan mata nuti na kipaparanga tua ja cema sinaya ja nuti sakala jinana puringalinga saka ka inuli 主上帝，你是赏赐智慧和恩典的神，感谢你赐我忍耐的心，愿你帮助我，即使身处磨难的世界，仍坚信依靠你，追求真智慧。奉主耶稣的名求，阿门。Mari tu suaka jam-jaman nama kacinana sudibat latinana ini zang tu suaka ni adaban notia semas ayakana pasamarau 大家平安。